Banyanirikite kuingwa nturene yarije kaderi kerekana kurega kuingia mawatho ya wendia na kinyonywe banchobi akeri murungamiri wa mbondi onywi na wendia banchobi meru mbavu muguna ugite mbaini tumete umaramari na kinyawagage bukingia nturene wa muguna wete bagatigira nyomba cya kwikene cyonde ni kudhiatira mawatho yaraye kinidirikare mutugikare na chinkroki. Mbondi ya nchobi ya Jamiru iretongeretwe ni Daktari Cyrus Muguna no itite na mbere kuthiurunka maturene mwanya Jamiru bagite kairabu kethane bikuingia mabata ya kwithira birugori na narua mbondi eje ne ithiurunkite katheri nturene arija bwetene aria ntura eje uri na irabu bina na toka kuri na thokwa kwi na mbondi eje wikinyithia ya ni untuni kurari na mateta jakari kwithira kuri na wagagia bokari na gitumi ni irabu biu umaramari ne buingite na kinyamerimo ya timbi na irabu biu bionde tiga kemo akene biethira bike gwatikana na nchobi ekurukite kagita kumendia na nande mbondi je ne litero wathuba kugabingwa bionde ene bakyorwa kethane bakwenda kubirugura ne babike thokonerera kwibo menture na nare kariba kurara and for baba mbayu ni rocket icheta nearest markets kwina kainginyo kwina katheri mtu ataenda kwendia nchobi akende no na kurigari amba ire twejaja akwechonde tigemwe ire ndia nchobi expired uri antu bachwaga mtu ataka inspector wa nyomba dry market ire anene inspector wa narea akeja barugeu ageka ba nture nejeje kinyabo tukuraga na gwichithanira jako tugukinya muthia nyumene mbondi je ni teria muri katheri kinyaku korenturene na kariba uko mateta jao na jojorira buberurugurwa mathaja tiageri biga chetho ndwembo na sauti nene na bire kwenda skuru na kinyaba kyuga wagi bwandoni ne buingete maturene na irabu biene bethra bake matuka barega kurugurwa bitego tiga biere yake na kirebio bionde ne kemo kegeti kerugori biu binge watho bwethra bukerutwa ne bitigwa bingyo na kinyane tone tebire mature na nara kariba kurara na kinyabi mwetage ke ajo gategero thugane ninja ya mtu nontu gategera na ridhore thaga aja rwegone ne okatoncha nchobi gotewa no tega merigine no kona kule na ngucha twana na kinyaja mabatina no kona irato bine bia mwana monini wa skuru ende korerekana ne kirabu kireo kugetera ubirugoro bionde kenda toni bikara unto kureko twendra bingi bionde na togweta twendra bionde bya kwena mbio na nja ciantu ntubete mukeu irabito kubinga bionde aspanao kidogo. Aya, sawa. Makatheri ya bodhugo si westi ke shigombunge ke centro imenti nke ripotra teto shawero. Reakwari eto ane motugen kare.